Ibihe byiza nshuti mukunzi wa Bwiza TV na bwiza.com, twakuramukije kandi tuguhaye ikaze mu kiganiro uruvugiro, ikiganiro gitambuka buri munsi kuva kwa mbere kujya kwa gatanu kuri Bwiza TV, aho tuba tugaruka ku nkuru zitandukanye, inkuru ziba zivugwa hirya no hino. Ariko Denis, muri iki gihe twibereye mu gihugu cya Kongo cyane, niho inkuru ziherereye muri iyi minsi zishyushye. Niko twavuga, dore ko buriya abantu bakunda gukurikirana amakuru y'intambara cyangwa amakimbirane kurusha amakuru y'ibindi bintu, kurusha ibindi bintu kandi bagezeho nibo ba mbere bakuramo akabakarenge Denis. Ariko biba ari byiza kumenya amakuru nk'ariya, cyane cyane iyo wegeranye n'ahantu ibyo bintu biri kubera. Uyu munsi abantu bagikeneye utazatungurwa batazagusikaho rusasu se utabizi uri mu mandazi. Ubundi se araho wajya rutaba nk'umuntu nk'uwavuye mu Rwanda cyangwa wavuye Kongo kera mu gihe cy'intambara yo kubohora igihugu, agahunga akajya muri Ukraine cyangwa muri Russia. Umunsi we ntiyicaye ku mutogoto w'inkono ishyushye nk'uwagiye muri Ukraine cyane. Urumva rero ibintu bya hanuza ku isi ni kawaida, ibintu byose byabaye rusange biba muri Afurika, ntabwo bigitinya iyo za Burayi. Twari tumenyereye muri Aziya no muri Afurika, ubona ko n'i Burayi byatangiye kuhagera. Bajyaga bahunga abantu bavuga bati duhunze intambara z'iwacu muri Afurika, bibwira ko batazahura nazo. Nibyo nyine mvuga, nk'umuntu wagiye muri za Belarusi, reba igihe Belarusi igihe by'intambara imazemo iminsi, uwagiye ureba nk'uwagiye muri Syria cyangwa uwagiye muri za Libya no muri Iraq, urebe ibyago bahuye nabyo. Kandi baba bariyo abatipe baragenda bariyo rwose baragenda kubi. Urumva rero ko bitoroshye kubona kuri iyi si. Nyine bivuze ngo ikintu cya mbere, aho waba uri hose wahakorera, ariko nta haruti iwanyu Denis. Yego. So rero tugarutse ku by'intambara Denis. Tugarutse ku by'intambara muri iki gitondo cyo kuri wa gatanu, imirwano irakomeje ngo Mai Mai FARDC ifatanyije na Nyatura ngo byateye ibirindiro bya M23 biri ku kiraro cya Mabenga, ngo ni mu birometero 20 uvuye Kiwanja. Ngo nk'uko bisanzwe ngo nukurasa bya bombe gusa. Bakunda ngo nago babegera ngo bahangane imbona nkubone. Abarasa bombe ni abahe? Nabo muri FARDC. Ibyo biri kuvugwa n'abantu muri M23. Nibo bavuga ko FARDC iri kubarasaho ibi bombe. Ariko bivuga ko ibyo bombe bitoroshye, ntabwo byoroshye. Ndabona basigaye bita ngo ni intare za Sarambwe. Sinzi Sarambwe rimba ari hehe. Intare za Sarambwe ubwo nuvuga ni muri Kongo, abantu bitwa muri Sarambwe. Byashoboka. M23 ndabona muri iyi minsi ariko yita barwanyi bayo ngo ni intare za Sarambwe. Ariko nabonye banavuga ngo ibikoresho FARDC ngo irimo irahungisha ibikoresho bivana muri Rucuru ibijyana muri za Goma. Ngo muri no minsi ibikoresho biri kuza Goma. Goma hari kugwa indege, ngira ngo ku cyumweru nibwo byaba ku kibuga cya Goma cyafunzwe, kuko cyari kirimo kigwaho indege zizanye ibikoresho n'izizana ramforo zindi z'abasirikare, kuko ntibyoroshye muri iki gihe Denis. Ngira ngo abatuye umujyi wa Goma benshi bari mu bwoba. Ahanini bibaza ati ni iki kijya mbere. Abagira ubwoba benshi baba bamaze no gucaho, bahungiye mu bihugu duturanye, bagiye mu Rwanda cyangwa se bigira mu Burayi nk'abafite amafaranga, kubera ko uravuga ati anytime rushobora kwambikana, ati ashobora gushya. ubwo n'ufite agafaranga ku mabanki abenshi batangiye kudukuramo, bati tutazahira rimwe. So ntabwo byoroshye rero. Ikiri kuvuga muri gitondo uko ngo M23 hariya ngo igomba kurara Goma uyu munsi cyane. Hari agatweet nabonye bavuga bati FARDC yatangiye guhungisha ibikoresho byayo. Nabonaga ibimodoka birimo biragira Goma ngo bivana hafi ya Rucuru. Bavuga bati ariko icyo bagomba kumenya nuko iri joro ngo Goma irarara itombye cyangwa iguye mu maboko yabo. Irabatombe turidai iragwa mu maboko yabo. Ariko nabonye uriya minisitiri w'ingabo wa Kongo nawe ejo bundi kuwa gatatu yari yagiye muri Turukiya. Ntawamenya ibintu yagiye gukurayo.
ariko ni ugukabya abakongomani intambara bari kwirwana nk'aho bari kurwana komedi. Intambara nibyo imediatize bari kuzanamo ibintu bya bimeze nko kugaragaza ko so babonye igisirikare kigaragaza ibikoresho. Ariko amakuru mfite ngewe ndakesha ibiro n'amakuru bya Turukiya yo bita Anadolu Agency. Minisitiri Kabanda rwose yakiriwe ejo ndi kwa gatatu na mugenzi we wa Turukiya, kandi mu murongo w'ibyigwa yanajyanye n'izindi ntumwa. Amafoto arahari zirimo n'abasirikare. Murongo w'ibyigwa hari kureba nyine ko ngo ni ubufatanye mu bijyanye n'umutekano n'ubwirinzi. Kandi bino bihugu uko ari bibiri, urabizi ko uno mu perezida wa Turukiya mu kwa kabiri yari ari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego, yasuye kiriya gihugu kandi bagiranye amasezerano atandukanye. Ari amasezerano bashyizeho umukono arimo ubwikorezi, ibintu by'ubuzima, ariko harimo n'ibyo by'umutekano. Ndetse Tshisekedi yanemeje ko bamusabye ubufasha bwo kurwanya inyeshyamba n'imitwe ngo y'iterabwoba. Dore ko Turukiya nayo iri mu bihugu bikomeye ku isi, ifite igisirikare gikomeye, ibitwaro bikomeye, iranabikora. Muri iyi minsi bafite n'isoko rikaze ry'amadrone za Barkatari zabo muri Ethiopia zagiye zigaragaza mu minsi ishize. Bikanavuga ko ngo Kongo ishobora kuba yarazanye drone. Cyane rwose. Urugamba rwa M23 rugiye kubamo amadrone. Cyane birashoboka rwose. Rwandisha indege zitagira abapiloti. Se urabona bizashoboka Denis? Kuko icyo zano kiri, urabona intambara ya Kongo yegeranye n'ibihugu u Rwanda ikegerana na Uganda. Abakongomani bari capable yo kuzakoresha zira drone ku buryo igisasu bazataka kitazagwa mu Rwanda. Kuko kugeza uyu munsi none urebye uko umupaka ufata umupaka nka Rakronish, urebe imipaka ntuza wa uno bita uno mubire ntuza umupaka muto Petite Barriere. Yego, urebe manuka ugere kuri no mipaka yose ukagera za Bunagana. Ni imipaka ikora ku Rwanda neza, ntushobora gutandukanya u Rwanda ikora ku Rwanda. kandi noneho urebe na buriya bushotoranyi bwabo, bashobora no kurasa ku bushake rwose, bakarasa nka pozisiyo y'u Rwanda iri ku mupaka runaka. Si na pozisiyo ahubwo abaturage bafite amazu. Nuvuga ngo ugiye hano umuntu uza muri Bugeshi, muri za Bugeshi na Busasamana, ukareba uburyo iyo mirenge ikora kuri handi n'umuntu uri ku butaka ubwo atamenya ko yarenze cyangwa se umurenge wa Rubavu. Ugenda urebe uburyo iyo mirenge yose ari imirenge isa nkaho ikora ku mupaka. Ukibaza abakongomani bazabasha gukoresha drone ku buryo zitazakora kandi mu Rwanda koko bazadutera ahubwo bazaziduterera. Kuko niba indege ihaguruka, indege ishobora guhaguruka ivuye muri Kongo cyangwa se ivuga ukagira ngo igiye kugwa mu Rwanda. N'ikibuga cy'indege cya Gisenyi ubwacyo nta birometero binini cyangwa metero nyinshi zirimo utareba muri Kongo. Denis, ni ikibazo rero. Kabanda aramutse amanukanye izo drone urumva ko zishobora uredi bakongomana kuvuga ko rwose ngo zishobora kuba zizanahageza ahubwo ziri hafi aho ngaho. Byashoboka kuko kwa gatatu hashize igihe rega niba barazize umunsi ni kwa gatanu. Izi ndege rero ngo izi ndege zitagira abapiloti ngo zishobora kuba zigiye kuba nyine zikora muri intambara. Denis, izi ndege zifite ubushobozi bwo kurasa nka drone se? Izi drone zo muri Turukiya Barkatari. Reka dukore ubushakashatsi bukeya, gusa ikintu zizwiho ni ugufotora. Ku bintu bijyanye n'amafoto zigira amakamera, ni ukuvuga ngo ntabwo zatera ahantu zitari shuwa ko aho hantu ariho zishaka gutera. Nibaramuka bateye mu Rwanda uzamenye ko niho bashaka gutera, babikoze ku bushake, kuko kamera zifite ni kamera ziteye imbere cyane. Ubwo bivuze ko M23 bisaba anti-drone. Basaba nabo antivirus kuzihanura. Ariko ya indi ya MONUSCO iherutse gukora impanuka, nabonye ejo bundi abasirikare bo muri Afurika y'Epfo muri MONUSCO bajya gutora ibisigazwa byayo. Ni M23 yayimanuye cyangwa nayo yarigwishije? Ishobora ko yarigwishije, ko ntabwo M23 yayihanuye. Yarigwishije. Drone rero ni intwaro mbi mu ntambara zigezweho, ntabwo ari intwaro yo gukinisha. Barkatari. Izi ni drone zirimo zirabica bigacika mu ntambara zo muri Ethiopia, muri Libya. Izo muri Ethiopia ngira ngo ariko zashigeshe batigire. Nizo zatumye rwose buriya
bazibukira Addis Abeba bavuga ati reka dusubire inyuma nta wundi byari byarangiye rwose. Tigre ngira ngo bahuye n'ikibazo gikomeye cyane kuri izi drone ko zagiye zisenya amazu zisenya, ariko ngo zanakoze zino drone zishobora kuba zitunzwe n'ibihugu bimwe na bimwe byo muri Afurika. urabona ko reba muri Syria zarakoze, no muri Libya nabonye ko zahakoze, ya ntambara ya Azerbaijan na Armenia zikora muri Ukraine zirimo zirakora akazi. Urabona ko rero nk'uko twavugaga nyine Ethiopia muri Tigre zarakoze. Izi rero Denis dukomeje nuko zivuga nyine ko zishobora kuba zakora muri iyi ntambara. Nanone rero tugarutse kuri iyi ntambara ya M23 na FARDC. Denis bikaba bivugwa ko nyine amakuru ari guhishwa, byabo nta gihuha kitagira ntuza kitagira aho gituruka, rimwe na rimwe gishobora no kuba inkuru yuko M23 ishobora kuza kwisanga igoma, ariko M23 ntinabitangaza. Gusa icyo tuzi cyo nuko yavuze ko igomba gukurikira aho abayitera baturuka. Igomba gukurikiraho abayitera baturuka, nyine aho indege zituruka. Ariko ngo bishobora kuba byaranateye ubwoba abatwaraga indege bakazikura kuri kiriya kibuga cy'indege. Yego, numvise ngo zaba bazijyanye Kisangani. Ejo twavuze abantu bazitwara tu. Bazihungishirije Kisangani rwose huti huti. Buriya niho zizajya zihaguruka zije gutera. Ubwo no kugira ngo barebe ko Goma yahumeka batayifata nk'uko ba M23 yari yabitangaje se. Ariko nanone ngo uyu mujyi ukaba urinzwe n'abakomando cyangwa se Republican Guard. Irinzwe n'abasirikare barinda Kisekedi. Bari abantu batabara. Bari abasirikare ariko bashaka itandukaniro ryabo n'abandi basanzwe. Special, ariko ni special force. Ubwo perezida barindwa n'aba special force n'abasirikare badasanzwe nyine. Ikibazo nuko wasanga barenze. Turebere Republican Guard ya Congo ifite abasirikare bangahe. Ikibazo wasanga barenze mu kurinda abayobozi, ariko iby'urugamba rwose utayibazanaho. Turebe katurebe. Ifite abasirikare bagera mu 5,000, ntabwo ari bake. Abasirikare 5,000. Ubwo se ni benshi. Hari nabo bafite abatazwe. Abantu 5,000 ntabwo ari bake. Ntabwo ari bake. Amabatayo harimo amabatayo menshi. Ibatayo igizwe nk'abantu 600 se cyangwa hagati ya 600 na 800. Noneho imyitozo yabo ihagaze ku ruhe rwego. Kandi ntekereza ko mu rugamba rw'inyeshyamba ntibakora imyitozo baradene. Abakora imyitozo muri gorira. Imyitozo hariya muri gorira n'umuntu umaze ibyumweru 2 yinjiye mu gisirikare arijya guhangayikisha. Ntabwo wapfa kubyiringira. Kereka iyo muhuye intoki ku ntoki. So Republican Guard koko ifite iri hagati ni benshi, bari hagati y'10,000 n'15,000. RFI noneho yari intubu. RFI yaragutubije. Uko hano bako bari hagati y'10,000 n'15,000. Noneho headquarter yabikaba bano naba participate muri ni mu Karasisi. Kari gukorwa ibaza 5,000 wese kujya mu Karasisi kubyemeza biti gukanga nyine urabyumva. Ubwo ni benshi cyane, niyo bakoreza 5,000 mu gice cya Goma baba bahagije. Aba rero ngo nibo barinze umujyi wa Goma, bawita ngo ni Republican Guard to be function so to Mobutu yari afite icyo bita Special Presidential Division, niko bitwaga. Bitaga ngo ni DSP. DSP ubwo ni division special presidentiel. Noneho bano bakagira icyo bita
president bayita gute, iyo ni Republican Guard ndabona muri English. iyi ngiyi ni nk'abacu nabo banza ariko babita. So rero ngaba nibo barinze umujyi wa Goma. Desedeni urabona aba bagabo ukurikije uko uzi abasirikare nubwo mu kanyavuze urabona abasirikare ba Kongo noneho bari mu mutwe udasanzwe. Urabona Goma noneho idatekanye ubwo bahari. Goma iratekanye usibye n'aba basirikare nabonye na babandi bo muri MONUSCO muri ya Brigade d'Intervention Rapide barimo abanya South Africa nabo ngo barigoma nabo baryamiye amajanja barimo barazenguruka bacunga umutekano ngo atagira umuntu yinjira mu nkengero za Goma mu bice ngo bya za Sake. Iriya mihanda nabonaga amavideo berekana amamodoka yabo ari muri patrol. Urabona ko umujyi wa Goma basa nkaho badashaka kongera kwemera ko wakongera kwigarurirwa nk'uko byagenze muri 2012. Harya ubushize bayigaruye kandi MONUSCO ihari. Yari ihari. Abantu ariko ubu ngubu noneho baramutse bayigaruriye abanza MONUSCO abakomani bayirukana deni. Bayirukana MONUSCO nta cyabimaze. Ariko none ukibaza ukuntu byashobokera M23 ubushize M23 bari benshi cyane. Urumva harimo abo kwa Nkunda, harimo igice cya Makenga, harimo icya General Ntaganda. Ukurikije ko kiragiye muri 2012 byari bimeze umusore ntekeza ko abenshi bashobora kuba baranavuye no mu gisirikare. Baragiye mu buzima busanzwe cyangwa se bakayivamo. Ndabona hano ino regime ya 17 y'i Republican Guard ikorera Kinshasa iyoborwa no Colonel Abdara Kayumba Mwepu. Abdara Kayumba naho iyigoma ngo ni ya 19 regime ya 19 iyoborwa na Colonel Yves Kitenge. Nayo ni Republican Guard ikorera Goma. Ni imitwe imwe n'imwe yayo. Ndabona muri buri ntara cyangwa se ahantu hatandukanye hagiye ariyo amarejima yayo. Nk'iya 10 ikorera aho bita Mbanza Ngungu iyoborwa na Colonel Uturukoyi. Naho ya 11 iri Kinshasa iyoborwa na Colonel Lieutenant Colonel Matata Misimbo. Ya 12 nayo Kinshasa ni Colonel Kibanza wa Kibura. 14 Kinshasa ubona ko ariho biganje urebye nyinshi ziri Kinshasa usibye imwe iri Lubumbashi indi iri Kasai Occidentale na Orientale na Katanga. Lubumbashi hari ebyiri akaza n'iyo muri Sud Kivu na Nord Kivu na Maniema. Ngo ni defense ni zone ya 3 y'ubwirinzi ayo harimo regime ya 19 irigoma. Leta Colonel Yves Kitenge. Nuvango n'ubusanzwe n'ubundi iyo Republican Guard isanzwe ikorera Goma. Ntago ari ibintu bishyashya cyariko gusa ngo uyu munsi bari special. Bari special bafite special no yo kujya gute kurinda uyu mujyi. Nabonye ama special forces ya Kongo iheruka nabonye yaratorejwe muri Gabo batozwa n'aba instructeurs b'Abafaransa. Kuko muri Gabo bafite yo base y'Abafaransa. Ubango ni special force yatojwe n'Abafaransa kandi Abafaransa nabo bari mu bantu bari specialize ku bintu byo kurwanya mu misozi. Ngira ngo no mu gihe cyashize barimo batoza igisirikare cya Uganda mu kurwanira mu misozi. Ese mu Rwanda bo ni bande babatoza kurwanira mu misozi? Wabirebye se barabyitoje cyangwa mu Rwanda nta gihugu kitatoza mu misozi. Usanga ibisirikare byinshi rega Denis ku isi bitozwa n'abantu bamwe. Reka turebe u Rwanda. Ibisirikare usanga ari ibintu usanga ahubwo ikintu kibaho gitandukanye ni commitment na motivation nibyo bitandukana ku gisirikare. Ariko ubundi batozwa abenshi usanga ari Israeli, Abafaransa, Abanyamerika, Russia nayo irabatoza muri Afrika ibihugu bimwe n'imitoza Korea usanga bahurira ku masoko amwe. Bahurira ku masoko amwe ahubwo commitment. Ngayo nguko rero reka dutegereze uko biri bugende Igoma abana babonye niba atari igihuha. Nimba atari igihuha. Ariko nanone hari umucuranzi w'umunyekongo nabonye akatira abantu bose bafitanye isano n'Abanyarwanda. Abwira ati
abatutsi, abahutu, abanyamurenge, ati mwese nta mwanya mufite muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. urumva uwo nguwo afite imvugo z'urwango cyane. Ati nta n'umwe mwese, mbese abarwanda, umuntu uvuga ikinyarwanda wese yamukatiye. Ariko ngira mu minsi yashize Kisekedi yari yavuze ko izo mvugo abantu bagomba kuzirinda muri speech yavuze, yarabyamaganaga. nta n'uyu muvugizi w'igisirikare King nawe yaravuze ati buriya abantu bose bavuga ikinyarwanda ntimukabafate nk'abanyarwanda, kuko ari ibyo ngibyo n'abanandi ntabwo twaba turi abanyekongo, twaba turi abagande. Ati abo muri sinzi niba ari Norubangi nibo yavuze, ati nabo buriya ari ibyo ngibyo baba ari abanyasantere Afurika. Rero ibyo bintu rwose tugerageze tubyirinde, ariko urumva ko abenshi mu banyekongo intero ni iyo ngiyo, uvuga ikinyarwanda ni umunyarwanda. So rero Denis, dukomeje nyine kuri iyi nkuru bivugwa nyine ni ibyo ngibyo bivugwa. Ikindi kuri za ndege, ariko bivuga ko ngo za ndege zarasaga muri iriya ndege zarasaga M23 zitari zitwaye n'abakongomani, nkuko byavuga ngo zitwarwa n'abazungu na Romania. Ariko ibyo byose nyine ni za guerre informatique. Kwa hano za kwa nesa yaguhaye ifoto y'umupilote w'umuzungu atwaye iyo ndege. Bagaragaye ku kibuga cya Goma, abazungu hari nawe warabonye video. Nababonye hasi, ariko Lukashenko ni Belarus. Ngo nabo muri Belarus. Ariko ni nabo batoje bari abapilote, sinza ngo Belarus niho abakongomani Air Force yabo yitoreje muri Belarus. Muri Rusi no muri Ukraine n'abarusiya bose ngo barabatoje. Belarus n'abarusiya na Ukraine nibo batoje ntuza. Ubwo rero byashoboka ko n'ubundi bazanye nabo kugira ngo bakomeze bakore wenda ama maintenance cyangwa bakomeze babatoze, ntawamenya. Ariko nta foto y'umuzungu nigeze mbona muri iriya ndege, ariko nabonye y'umukongomani ndetse wanahawe gasopo wo bita Takoyo. Ku kitaba ari social media byose birashobora baramubonye ari muri training bakamva ko ari bitwaye. Ikindi ngo buriya ngo iriya ndege ikiza yahawe warning n'u Rwanda. Yahawe warning n'u Rwanda, bivuga ko ishobora kuba warning, barayibwira ati niba utaje koko kuri tension yo kurwana, kuko urumva yataye ikirere iza mu Rwanda, koza indege yawe kabiri ku butaka. nibo batumye ikandagira ku kibuga. Koza indege yawe kabiri ku butaka. Ega barimo amabanga menshi, harimo security abantu batazi, ariko birumvikana kuko abaturage bavuga ati turakura nose u Rwanda rwari buri ndege rwari buri imbunda za iriya ndege. Ntabwo bazibura, kandi mu mategeko mpuzamahanga nta nubwo bayihanura batayihaye warning. Abayihaye warning kuvuga nabwo baravuganye, birashoboka cyane. Bayihaye warning kabisa. Urumva ndiye nawe urumva yareba nawe bari guhita bayikubita. Abakongomani batebana twabonye ko bakoze umupira ngo Skoy visited Rwanda, DRC visited Rwanda. Bakoze udupira twanditseho nuza ayo magambo cyane. Nabonye rero Perezida Joao Lourenço ategerejwe i Kigali. Nawe nyine arabazanywe n'ibi bibazo bya Kongo n'u Rwanda. Ngira ngo ubushize twigeze kuvuga tuti muri iki gihe ni Angola tu Kigali, Kigali tu Angola, cyangwa se Angola tu DRC, DRC tu Angola cyane. Ingendo ziri gukorwa cyane kubera iki kibazo, kubera umwuka mubi uri hagati y'ibihugu byombi. Kuri uyu wa gatanu rero rwose araba asesekaye i Kigali, aho azabonana na mugenzi w'u Rwanda Paul Kagame. Amakuru akaba yemejwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Angola, Ambasaderi Tete Antonio. Mu butumwa yanyujije ku rubuga rwe rwa Twitter ku mugoroba w'ejo, amaze kugera i Kigali nyine nawe aje gutegura urugendo rwa boss we. Yego. Aho yagize ati nageze i Kigali muri uyu mugoroba mbere y'uruzinduko rwa nyakubahwa Joao Manuel Gonçalves Lourenço, Perezida wa Repubulika ya Angola, uri buhure n'umuvandimwe we nyakubahwa Paul Kagame. Buri gihe nishimira kuba hano. Perezidansi rero ya Angola nayo yemeje amakuru isobanura ko uruzinduko rwa Lourenço i Kigali ruri mu rwego rwo kugabanya umwuka mubi umaze igihe hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umwuka nyine nk'uko tumaze iminsi tubisubiramo wongeye gututumba cyane cyangwa ufata intera nyuma y'aho umutwe wa M23 wuburiye ibirwanisho
bwongera ugatangiza intambara mu burasirazuba bwa Kongo uvuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ananiwe kubahiriza ibyo bemeranyije mu masezerano y'i Nairobi. Rero nawe ari buze ku mpamvu z'umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Kongo, ku mpamvu za M23 kuri uyu munsi cyangwa se muri iki gihe isa nkaho iri kurwana mu gice cya Kivu y'Amajyaruguru irwana n'ingabo za FARDC cyangwa se ingabo za Kongo. Denis, ari naho gira ku munsi w'ejo twabonye inteko nshinga amategeko ya Kenya yemeje ko ingabo zayo zemewe koko yazihaye go ahead gukorera kujya mu bazaye go ahead, ariko nyuma y'imaka ndende bamwe mu badepite bavuga ko se ayo mafaranga mugiye gushora muri ibyo bintu mubona na crise igihugu gifite, ariko finally miliyari 7 z'amashinge ku mwaka umwe, aho ku ikubitiro mu mezi 3 zimwe gukoresha miliyari 4 n'igice z'amashinge. Denis, nakayabo inshuro 8 n'amanyarwanda. So urumva rero ko ingabo ubwazo harimo ibikoresho, harimo imiti, ibyo kurya, ntago zapfuye kujya gusumba, harimo na mission rega ziba zigomba guhembwa agatubutse, harimo na mission. Nabonye rero na Loni ejo bundi hari umuyobozi wo muri Loni wo mu kanama gashinzwe umutekano yari ari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urabizi ko tumaze iminsi twumva ngo Kongo ngo yafatiwe ambargo ngo yo kugura, nako ntago tubyumva, niko bamwe mu banyekongo bavuga ngo kuki ngo twebwe ngo dufatirwa ambargo ngo ariko ngo abadutera ntibayifatirwe ibintu nk'ibyo, ariko no mugabo murone yavuze ati ako se mwebwe abafatiye ambargo ryari? Ambargo mwafatiwe yarifashwe muri 2000, ati iza kuvaho muri 2008 kemeje gufatira ambargo imitwe yitwaje intwaro gusa, ariko leta bayikuraho ahubwo bayiha inshingano, kandi nabo izo nshingano zo ngo ntabwo ari iza leta ahubwo ni ku bigo bicuruza intwaro nyine izajya ijya kuguraho kujya imenyesha gusa intwaro Kongo yaguze, kuko byajyaga bivuga ko hari abasirikare ba Kongo nabo ubwabo bafatiye intwaro bakazigusha bakazijyana mu kunyeshyamba, vuga ngo nabo bakoraga ubucuruzi ku nyeshyamba, bakoreraga ubucuruzi ku nyeshyamba. Uno mugabo rero ni umunyagabo, ngo ni perezida wa komite ishinzwe ibihano mu kanama gashinzwe umutekano ka Loni wo bita Michel Xavier Biang. Yasobanuye ko nta bihano byo kugura intwaro biri kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko byatangajwe n'umuyobozi w'intumwa z'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano, nako byari byatanzwe n'umuyobozi intumwa uhagarariye Kongo mu muryango w'abibumbye, asa nk'umunyomoza, avuga ko n'umugabo rero Michel Biang yavuze ko icyemezo cya mbargo kireba imitwe yitwaje intwaro gusa. Guverinoma ya Kongo ntabwo irebwa n'iki cyemezo, ahubwo iherekezwa n'inshingano zo kubimenyesha, kandi zitanareba guverinoma ahubwo ni abafatanyabikorwa, abagurisha intwaro nyine RDC ishobora gukorana nabo. Yego, kubwe ngo iki cyemezo ni icyemezo cyitwaga cyari cyahawe nimero 1807 cyo muri 2008 giha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umudendezo wo kugura ubwoko bwose bw'intwaro, amasasu, indege n'ibindi bikoresho bya gisirikare byo kurinda ubutaka bwayo. So Denis, ndumva rero tutari bunakomeze ikiganiro cyacu uruvugiro, tukwiye kugisoza. Denis, reka tugisoreza icyo twabwira nuko twagarutse ku nkuru cyane cyane z'umutekano na politiki, aho twavuze ko ari kuvugwa amakuru avuga ko uyu munsi ngo Goma ishobora kurara ifashwe, kandi twabonye ko drone nazo zishobora kwinjira muri iyi ntambara, drone ziva muri Turukiya. Tunabona nuko uyu mujyi wa Goma urinzwe bikomeye, noneho ngo urinzwe n'ingabo zirinda Perezida Tshisekedi, ariko Denis twaje no kubona ko zisanzwe zihari. Ni division ya 13, hari regime ihasanzwe. Hakaba kandi twagarutse Denis kuri urugendo rwa Perezida Joao Lorenzo wangora mu Rwanda, mu masaha ari imbere arabasesekaye i Kigali. Nawe nta kindi kimuzanye, ni ikibazo cy'umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Kongo, handi biturutse ku mirwano iri kubera muri Kivu y'Amajyaruguru kuri M23 irwana n'ingabo z'igihugu cya Kongo. M23 yemeza ko rwose idateze gusubira inyuma. Twaje no kureba aho Republican Guard ya Kongo ishobora kuyitoreza, dusanga
ikizwi cyo iratozwa n'abafaransa ariko buriya iratozwa n'ahandi kuko usanga bose abenshi batozwa n'ibihugu byinshi bagira ama partnership n'ibihugu bitandukanye bakajya bohereza mu gihugu kimwe bakamara amezi runaka bitewe na hari n'ababasanga aho bari bakabatoreza aho bari byose birashoboka so reka rero dushimire mwebwe bakunzi ba Bwiza TV tubashimiye kuba mwabanye natwe kuba mwaduteze amatwi mukabasha no kureba ikiganiro tuvuga ko ikindi kiganiro araha kagaruka nari kumwe na mugenzi wanjye Denis Nsengiyumva nanjye ndari Kayiranga tubashimira mukomeze kugira ibyiza ukore subscribe ukore comment ukore like muduhe ibitekerezo byo dukwiye kuganira turagushimiye gira ibihe byiza